Karjalan tasavallan nykyhistoria tuntee useita kuuluisia ihmishahmoja, jotka tekevät parhaansa maansa hyväksi. Toisaalta monet nimet jäivät syrjään ja niistä ei nykyään tiedetä paljon mitään. Se koskee myös 1940-1950-lukuja. Yksi sellaisista maan miehistä oli karjalais-suomalaisen sosialistisen neuvostotasavallan pääsyyttäjä vuosina 1940-1951 Inkerin suomalainen Aapo eli Abram Andreevich Virolainen. Jotta saisimme selville, onko tämä nimi tuttu yleisölle, järjestimme lyhyen kyselyn Petroskoin kaduilla. Дело в том, что я просто приехал 10 лет назад с города Брянска, но вот так-то слышал фамилию, а вот конкретно не буду врать, будем говорить. Если честно, нет. Нет, ни о чем. Я понимаю, что это фин. Так, и Virolainen. Он в правительстве, по-моему, Карельской республики был когда-то. В то время, когда мы были молодыми, на слуху что-то было. Мне кажется, что-то имя такое связанное с литературой, вот и все. On ymmärrettävä, miten sadat Inkerin suomalaiset, joiden joukossa oli Aapo Virolainen, pääsivät 1920-30-luvuilla Karjalan alueelle ja mitä se edellytti. Inkerin maan suomalaiset eivät ole Karjalan kanta-asukkaita. Ennen vallankumousta ja sen jälkeen täällä asui hyvin vähän. Muutama ainoastaan tietääkseni inkeriläinen. Mutta sitten kun ajat muuttuivat ja täällä Edward Gylling tuli valtion päämieheksi Karjalassa, niin hän alkoi ahkerasti suomalaistuttaa Karjalaa. Ja sitä varten piti löytää ihmisiä, jotka omaisivat suomen kielen. Ensimmäisiä meikäläisiä, jotka tänne olivat saapuneet Gyllingin hallituksen kutsusta, oli ryhmä opettajia. Se oli vuonna 1924, joista mainitsisin Tobias Huttarin, taikka tunnetun täällä kirjailijan nimellä Lea Helon, Isko Dravantin, Juho Vihkon, tulevan kansankomissaarin, Joosep Tujulaisen, Antti Kapasen ja eräät muut. Heidän tehtävänään oli opettaa Karjalan kouluissa suomen kielellä, siis paikallisia karjalaisia lapsia. Tästä alkaen tästä vuodesta 1924 Karjalaan ruvettiin kutsumaan ja Leningradista lähettämään joka vuosi opettajia. Tilastotietojen mukaan siis vuodesta 1924 vuoteen 1937 tänne oli kulkenut yli 600 opettajaa, jotka työskentelivät pääasiassa Karjalan 10 kansallisissa piirissä ja tavallisesti jossain syrjäkylissä, koska sanotaan Petroskoin kaupungeissa myöskin opetettiin suomea kouluissa, mutta tänne tavallisesti pääsivät opettajiksi niin suomalaisten punikkien lapset, jotka opiskelivat Petroskoissa perustetussa opettajaopistossa. Nämä inkeriläiset opettajat olivat saaneet koulutuksen Hatsinan suomenkielisessä opettajaopistossa. Siihen aikaan Leningradissa toimineessa suomalais-isurilais-eestiläisessä teknikumissa, toisen asteen kuin Inkerin kouluissa tai sitten Hertsinin korkeakoulussa. Näiden ihmisten opettajien mukana vuonna 1925 saapui muun muassa Aapo Virolainen. Это был очень подтянутый, исключительно аккуратный человек, который не допускал во взаимоотношениях с другими никакого понебратства. Он уважительно очень относился к своим собеседникам и к подчиненным.
Вот я не знаю случая за много лет, чтобы он своему подчиненному, даже намного моложе его, а ему уж в те годы было 40 с небольшим лет, чтобы он обращался не на «вы», допускал вот какое-то, пренебрежение или, не говоря уже грубости. Это просто не вязалось с его личностью. И у меня образ Веролайнина был образом европейца чистой воды. Вот таким он был. Я совершенно иначе не представлял себе рафинированного европейца, как не в облике Verolainena. Hän oli syntynyt Inkerin maalla 1904 Tuutarin seurakunnan Heprolan kylässä talonpoikaisperheeseen. Täällä saanut koulutuksen ja sen jälkeen päättänyt myöskin Hatsinan opettajaopiston. Mutta hänestä ei tullut opettaja, vaan paikallisen punanurkan hoitaja. Tässä työssä hän nähtävästi oli edistynyt hyvin, koska hänet lähetettiin myöskin Karjalaan ei opettajaksi, vain valistusalan työntekijäksi. Siihen aikaan tätä valistustyötä kansan keskuudessa teki sama kansankomissariaatti. Tässä kansankomissariaatissa oli valistusosasto, jonka tehtävänä oli opettaa aikuisia ihmisiä lukemaan, koska 20 ja 30 välillä noin puolet ihmisistä oli lukutaitottomia. Siihen aikaan täällä oli suuri merkitys tietenkin, ja tämä osasto, johon Aapo joutui työntekijäksi, alkoikin tätä asiaa hoitaa. Ja vuoden kuluttua hänet lähetettiin opiskelemaan Leningradiin puolueen valistuskorkeakouluun. Sieltä hän palasi ja siirtyi jälleen saman kansankomissariaatin toimiin nyt osaston johtajaksi. Siis vuoteen 1933, kun hän toimi tämän osaston johtajana, siis näistä lukutaitottomista oli 85% siis väestä omaksunut lukutaiton. Ja minun mielestä tälle osastolle, jota Aapo johti, oli suuri merkitys tässä asiassa. Sen jälkeen Virolaista lähetettiin puoluetoimiin Seesjärvelle. Ja näissä puoluetoimissa erilaisista ja eri laitoksissa hän oli vuoteen 1940. 1940 hänet määrättiin siis nyt jo liittotasavallan prokuroriksi tai syyttäjäksi, jossa toimissa hän olikin vuoteen 1951. Minä en kajoa hänen työskentelynsä näinä aikoina, koska en sanotaan tiedä tästä mitään, mutta mielestäni hän jätti huomattavan jäljen kumminkin tässä kansanvalistusasiassa. И мне довелось работать в аппарате прокуратуры Карело-Финской республики с начала 1945 года, ну и по 1995 год. А с Абрамом Андреевичем я работал, значит, с 1945 по начало 1951 года. Но дело в том, что последний год Абрам Андреевич учился в Москве на курсах, поэтому по существу мы с ним работали вместе по 50-й год. Но затем я продолжал с ним тесное знакомство, и довольно частые контакты у нас были еще 1,5 десятка лет. Поскольку мы были очень в добрых отношениях, и после ухода Абрама Андреевича из прокуратуры
Мы еще где-то 1,5 десятка лет, когда он находился на других должностях, с ним общались. Вот. Он после прокуратуры работал государственным арбитром Карело-Финской. Затем он работал в президиуме Верховного Совета Карело-Финской, а затем Карельской АССР. И все эти годы мы были в контакте. Поэтому у нас довольно тесные были взаимоотношения. И я сохранил самые добрые воспоминания об Абраме Андреевиче. Как о прокуроре республики, так и о человеке. А вот если говорить о его профессиональных качествах, то здесь надо вот о чем сказать. Он не был юристом, он не имел юридического образования, но у него был значительный опыт. И педагога он кончал в 1930 году в Ленинграде финское отделение педагогического института. Был на пропагандистской работе, на партийной работе. Даже одно время он был в органе управления книжной торговли. То есть у него довольно разнообразный опыт был. И таким профессионалом, юристом, он себя не считал. Вот. Поэтому о нем можно говорить главным образом как о человеке, который очень стремился освоить эту профессию, восполнить теоретические знания. Он буквально с жадностью набрасывался на учебники, на законодательные акты, пытался их усвоить и тем самым как бы восполнить вот отсутствие юридического образования. И это очень ценно было. Я встречался, у меня много было руководителей прокуратуры, в том числе и люди не очень высокой профессии, но они считали, что главное – это руководство, менеджмент. Веролайнин пытался вникнуть в суть тех задач, которые были возложены на прокуратуру. А уже 300 лет по существу задача эта одна и та же – осуществлять надзор за точным исполнением законов всеми. И вот он эту задачу свою чувствовал и всячески пытался восполнить вот отсутствие юридической подготовки. Более того, являясь руководителем прокуратуры Союзной Республики, Веролайнин не чурался черновой работы. Вы понимаете, он с детства, еще находясь в своем сельском хозяйстве под Ленинградом, вот, привык трудиться. И эта особенность труженика, она прослеживалась в течение всей его жизни, и в прокуратуре, и впоследствии в арбитраже, и затем далее в президиуме Верховного Совета. Это был труженик, который ездил по районам, вот, сам вникал в обстоятельства, сам писал документы. Вот. Ну, вот такого я, конечно, его помню. Vuosina 1946-47 Karjalassa oli vaikea talous- ja sosiaalitilanne. Silti vuosina 1944-46 Karjalaan saapui noin 210 000 ihmistä. Monet palasivat Evakosta, toiset tulivat Vologdan ja Arkangelin alueilta sekä Ukrainasta ja Valko-Venäjältä. Samaan aikaan paikallinen teollisuus alkoi kehittyä jälleen. Onegan tehdas ja monet muut laitokset toimitettiin takaisin. Tarvittiin työvoimaa, mutta ihmisille ei löytynyt asuintilaa. Tasavalta ja sen pääkaupunki Petroskoi olivat raunioissa. Piti ratkaista tämä ongelma. Silloin karjalais-suomalaisen tasavallan korkeimman neuvoston puhemiehistö päätti julkaista asetuksen, jossa oli 2 pykälää. Toinen niistä oli tarkoitettu laitosten johtajille ja kielsi heitä värväämästä töihin ihmisiä, joilla ei ole kaupungin sisäänkirjoitusta. Toinen oli tarkoitettu miliisille ja se kielsi sisäänkirjoittaa niitä, joilla ei ollut työtä.
Asetus oli toisaalta lainvastainen, mutta toisaalta siitä oli sovittu puolueelinten kanssa. Silloinen niin sanottu Stalinin perustuslaki vuodelta 1936 teki kommunistisesta puolueesta osan valtion rakennetta, ja tämän perustuslain mukaan syyttäjän virasto ei voinut valvoa puolueelimiä, kuten korkeimman neuvoston puhemiehistö ja niiden kanssa sovittuja asetuksia ja lakeja. Muodostui niin sanottu noidankehä, josta oli löydettävä ulospääsy. И вот я пришел к Абраму Андреевичу и говорю, вот такая вещь. Отменять по закону нельзя, оставлять тоже нельзя. Как быть? Любой другой на его месте бы сказал, не будем этого замечать. Но не таким был Веролайнин. Он подумал, он не скор был на ответы и сказал, будем протестовать. И мы написали такой протест. Таким образом, благодаря принципиальности, прокурорской принципиальности Абрама Андреевича Веролайнина была восстановлена законность в республике. А это большая заслуга его. Niinä vuosina Karjalassa oli yli 500 kolhoosia. Sodan jälkeen alkoi niiden jälleen rakentaminen, joka sujui kuitenkin vaikeasti. Maaseutuväestö koostui etupäässä naisista. Kolhoosilaisten työkuriin kiinnitettiin silloin suurta huomiota. Oli julkaistu muutama asetus, jotka palauttivat jälleen työpäiväyksikköjen minimin ja määräsivät vastuun niiden suorittamisesta. Vuonna 1947 päätettiin häätää työpäiväyksikköjen minimin suorittamattomat ihmiset niiden asuinpaikoista. Asetus astui voimaan. Johtoelinten määräysten mukaan paikallisista kolhooseista löydettiin muutama sellainen ihminen. Tapahtui niin, että tämä asetus koski muun muassa erästä leskeä lapsineen, joka työskenteli Derevännoja taajamassa olevassa kolhoosissa. Päätös naisen häätämisestä kodistaan tehtiin ja vahvistettiin paikallisessa kyläkokouksessa. Tästä saatiin tietää syyttäjän virastossa. И вот когда мы обсуждали с Абрамом Андреевичем этот вопрос, он прежде всего обратил внимание на то, говорит, какие могут иметь значение общие рассуждения, когда ломается судьба конкретной семьи. Разве можем мы ради общих соображений, ради какого-то там призрачного общего блага идти на то, чтобы обездолить семью? Мы на это не пойдем. Мы принесем протест. Это очень смелое было решение. Очень смелое. Вот. Потому что такой закон о возможности выселения, он имелся. Но это была явная несправедливость. Протест такой был внесен, был рассмотрен. Сельским советом он должен был рассматривать решение схода, сельского схода, и отменен. И женщина это осталась. Это очень доброе дело было сделано в Веролайнине. Sodan jälkeen monet Inkerin suomalaiset, joita kiellettiin saapumasta kotikonnuilleen Leningradin alueelle, saivat mahdollisuuden siirtyä asumaan Karjalaan, josta heille tuli toinen isänmaa. Päätös tästä tehtiin liittovaltion sekä karjalais-suomalaisen tasavallan kommunistisen puolueen keskuskomitean tasolla sekä Moskovassa. И этим вопросом заинтересовался не Веролайнин. Он не первую роль играл в решении этого вопроса, а этим вопросом заинтересовался и озаботился, я бы сказал, первый секретарь ЦК Компартии Куприянов Геннадий Николаевич. Мне известно со слов Веролайнина, что Куприянов пытался этот вопрос решать с Отто Вильгельмовичем Кусининым в Москве, что какие-то меры обсуждались, решались, рассматривались и в ЦК КПСС. И поэтому не Веролайнин проявлял здесь инициативу, а я бы сказал, что он по мере своих сил каким-то образом содействовал этому решению. И вот прежде всего на уровне союзном, на уровне ЦК Компартии Карело-Финской был решен этот вопрос. И Веролайнин, конечно, свои усилия, это я знал, потому как он встречался с некоторыми возвращающимися, мы беседовали с ними, вот.
С финнами этот вопрос был решен. И правильно решен. Minä haluaisin mainita, että hyvin useat inkeriläiset, jotka olivat sitten ennen sotia, sotien jälkeen vuonna 1949 toimineet tunnollisesti Karjalan kansantaloudessa, kulttuurissa, tieteessä, taiteessa ja he jättivät huomattavan jäljen, sanotaan, Karjalan talouteen ja yleensä Karjalan tasavallan toimintaan.